lagu ni, kita cintai punya lagu ni. So kita macam strong, macam semangat, you know. Yeah. Alright, so maybe si Matang ada penambahan about that? Tadi Aina tap in sikit, kenapa radio tu penting, sebab tu kita pilih Astro Radio. Sebab tu semua Astro Radio dan MC pun daripada Astro Radio. Terima kasih. Bos, don't stop lagi bos. tapi kena careful lah 3R tu kan. Baik bos. Okay. Benda dah lepas bos. Benda dah lepas. Okay, itu thank you so much. Dan I rasa untuk segmen TikTok tu hopefully kita ada tajaan daripada minyak angin cap kapak untuk segmen tu. But saya rasa I tak ada TikTok. Okay. Tapi I rasa TikTok tu penting dan ada nampak dah. Okay, malam ni aku buat. Okay, so benda tu reaction, you know, together dengan fan. Dia semangat, I pun dah nampak banyak post, siap karaoke dah, semua dah get ready. Sebab ada yang tak boleh move on daripada KIU sebab kata kenapa KIU satu lagu je delete. Kenapa tak dua lagu, sebab itu konsert KIU. Alright. Kalau dua nanti Adam nak dua, nanti family nak dua. Jadi ke benda tu memang bos dah plan dah before konsert KIU? Sebenarnya ada plan, tapi result dia adalah pada hari pertama. Bila diumumkan Elite naik pentas. Impact ke? You have to ask them. I dah bagi tahu dia orang lah. Elite naik, tapi I bagi tahu Norman juga. What happened to KIU and Elite after concert akan jadi ramai organizer, promoter akan cari you guys. Okay. Akan. I told the girls also. Tapi bukan saya yang terbaik, tapi ada yang terbaik. Tapi apa yang saya nak buat adalah kita nak menaikkan industri persembahan artis Malaysia. Oh, nice. I rasa kalau kita duduk, kita cuma tengok artis luar negara datang, perform, kita bangga, kita shout, kita bayar. Apa yang kita mampu buat. Baik. Instead of just sitting and watch, kita kena buat. So I rasa for local seperti KIU is something that magnificent, phenomena, amazing, and thank you three of them, amazing showcase and energy diorang. So that's why minggu ni kita sambung ke Singapura dan insyaAllah Elite juga sama ikut ke Singapura, dan lepas Singapura mungkin kita ada plan, not sure yet, kena tanya trio tu. Tapi apa yang as I say to them is after the phenomena, dia akan ada macam-macam bagai tawaran untuk Elite. Tapi we always doakan pick the best to the best dan for nama Malaysia. Okay. Ya, KIU tak ada sangka 4 hari. Elite ada possibility more than 1 days. InsyaAllah, I tak sure. Kena check venue juga, sebab venue ni kadang-kadang esok ada show ni, ada show tu. Kebetulan Aziata tu kita tak pernah plan 4 hari pun. First day 1 hour, second day 45 minit. Yusri ada kat sebelah saya. Yusri kata saya tak percaya tiket habis tu. So I kata you duduk sebelah, you tengok laptop tu sendiri, tiket tu you ada. So dia tekan refresh, dia kunyah-kunyah, tak habis kunyah, ada 200 tiket jual, 300 tiket jual. So that is how it works, you see. Okay. Kalau boleh nak tahu dia kunyah apa tu bos? Dia punya apa masa tahu apa tak sure. Tapi dekat ni Zarul masa tu dia ada. Tanya dia dengan kamu Zarul. So I mean dia tak ada gimmick or something. Tak ada gimmick untuk jualan tiket untuk apa. Sebab I rasa untuk venue sebesar Aziata tu untuk buat gimmick jiput, that's not the way. Okay. So I think lepas tu kita cari date the next week untuk hari ketiga, dan kebetulan hari keempat tu memang sesuatu yang tidak pernah saya buatkan. Hari Rabu malam kita bincang, Khamis pagi kita post poster, Sabtu the concert. Is crazy. Baik. Alright, terima kasih Rika untuk idea TikTok channel show. Daripada kita dance channel tu menyanyi, mungkin kita mencari wajah-wajah yang sama. Kak Shasha, Kak Linda, Kak Ebi, Kak Azhar, Kak Wati, kumpulkan suara yang perform. Suara tak sedap tak apa. Biar, tapi biar muka tu ada. Alright, lagi mungkin rekan-rekan media kita ada soalan banyak soalan ni.